we omungwanyi bubwenzi wanu na busa mwibele nemwe wangoye wama wakuloka nuna kulonga waile simu wa Richard Phone Services kungona watsako wae nakundi mba wakundi sinatsetana ila usesimu wa Richard Phone Services nola kuprotishinani bano ngendi hukano mwene bano bari atanutye kuprotili kumira musafu era natyayo mba wakundi sinatatawe kupapa watamuseo umungwanyi ganotselema bitufu wae nesi watsya nga wailile simu wamba sorise ndumusilo muloji kunkokonje lwisi bakubona wabo huholashi bayaya nakutyayo ta umungwanyi kani habitufu waba kunkokonje lumuloji ngo huholashi wamba sorise ndili basupayi base bahuchendelaho ta bayaya mbalinga natabuletayo hwiduka ngendi hukana Richard umwene ne bano mabara barali khatayo hunkokonjelu nanatsa humuyima iya mai alisi mubangonela muloji wanyala nabi mwana wase wesu isi mubangonela muloji bayaya uhasangilila numwana tawe naku muloji umungwanyi bayaya nariwe ngunyonyole shina ne wamba sorise ndumusilo mai kani habitufunga wa ngalondi waholela bwenzi ulome papa awusanyuwe isi mwabe yabene bayaya isi mwabe yafiye mousepiece ngendi hukana bayuse ni screen guard amala ahole shina andereho ni kavenja aha ari mai ibyaba bishosela muloji mwana wase wanyala screen guard bachishusila muloji tawe bona nasokale bona umungwanyi kani habitufu muloji abo uhola chini abo uhola chini muloji mai nengokani habitufu aloli hukana huli somusano muhulu papa Richard Phone Services imbuka yose na abayo kwiduka ngali kungona tsisimu kuri public nga wako ba ku shop wani ngachita aba ku shop tuimwaro we wamuyimira unkokonjera ngonera tsisimu kale papa we basi adutsi yahire kale ngana yire simu wa Richard wa chingona aruri ndi wamala ku chingona ali yaba wongupira isimu namala natya wayena unkokonjeru wakale hunana ungasti hausili mulojita mbatiso walundi papa we basi yaba mulojita yaba mugasti hausi mai ati muloji ni mugasi gasi ausi injawulo shini musi muloji iwana ohande babirebota wana lwaleyele munu wange susi umungwanyi watandikile kwikatia babitanda bye muloji ayise shina shazurangolele mukasiwe papa we basiya wabona umusetesi wanyola ninaye nemulehe ingwalihe kusiwe ano mari itsanonjeseko busanda chikatsibili arukobolele era papa we basiya nganengubolele inebuyayo ta Richard Phone Services isimwa chingonera mu butikitiki busi waba wachimalira woko amate kumutikini wako bolangolo ayo bachingone simu omai wamushazala uresepushoni nemwe muloji mukari ukamanyira tane ichitsinga nihaza papa nina sibona haba tokeleye mumoni ngasikingi atoko ngomena umwana buye yani bukuzunza umwana amakureba rwabe muloji namwe ku reception umusetsa wamutwira ku reception nemwe wasiye paka mu room muloji mukari abaye muloji mukari ne papa we basi ambatisi walundi nambawe tawe mbawe shindu ta mbawe shena holele naye ta ku papa we basi yana wikotsele nutsi yahire mungwanyi ushikholagana ni lutwetwe isendi noti hubonabona waliyo muloji ulukikatyamba bitanda ni lutwetwe mpano angele kumushetsa kumushetsa kabanya witsa akushetsela keno ingota papa ate mai akobola ali huunya buwo bwa sabuni umungwanyi wakobola oli kuunya sabuni we muloji weta musewo ndusako lunwa mwana lwamaliye mulwango lwamahulya tsifutu ndusako lulu lwanyimanyi lwowo nakobola ndi kuunya sabuni shino papa yabesesewo uwaye papa ulumusanuwe papa we basi yohalila ta narambisa bupira